job is the tallest man. Yeso na muriithi Ng'ondu ciake. all right riu ni haha ndekire na nduthi kwa marito wetagwo Damaris Muthoni. ndenda wari utegwitigira Damaris Muthoni kuma ku Kuma Boimani. we participated thiini wa kihitahitano kana thiini wa auction ino ya haulo Muno. riu wekiri atia Nathire wa 777 1892. Ngikira BD 40 53 gituma kibao icio riu warutire ku namba icio arutire ID-ini wa ID-ini ya mwanake wakwa ya mwanake waku all right haya riu ndiakenda gukunengera nduthi officially nduthi ino ni ona mwina muthe wi mwega uhoro waku Mwega biũ. witagwo u Zakaria Komo na kwiragwo ciina Komo ciina kaigo wa nyina githe tiguo riu koguo niwe kaigo na riu niwe Komo githe tiguo riu nduthi ino ndenda kumunengera na ituike kirathimo ndenda mwamukire service na mutumia waku ndenda riu harukie haria nduthi service ciagu ni kuharukio harukie ni wamwitikiria kuharukiria service. My brother, how are you? I'm very fine. Witagwo Samuel Shege. umite ku Remuru. Deia. Remuru Deia. Riu we niwe mwihotaniri wa nduthi ino ya blue ya gukunengera service. Bid number warutire ku kana wekirire cigana Dekirire 3634. iyo ni ndu Iyo yari admission yako ya high school, de higher secondary school. wathomagira secondary school iriku Kanunga High School. Admission number ya kuria Kanunga High School my brother niyo ekirire ndenda ugerie service yo kana ndenda gukunengera service ya nduthi yaku uharukie rore kana yo. My sister me mwega Ni kwega. witagwo Njitagwo Ruto wa Chiro. kuma ku Kuma Muguga Thamanda. riu nduthi no wothire ni mutheka niwe Nini ndothire. wekirire bid number iriku 2887. gugithia atia Ngihotanira nduthi. riu uraigua atia Ndigwa ndina gikeno kingi muno na ngera Ngai ngamba ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa kweka mweke gaka njuke Kameme. kamuthe utakiri mukenu Ni mukenu muno. we no gutwarithia nduthi Muno. Nduthi rwarithetie. okay riu ndenda kumunengera service ni ta family keo gia family kibao tu gikamutua ene ki